channel pian feli ma feli YouTube channel min lo thlir sak ve thin tu te zong zong kha in zawa in chi bai thaber ka han buk le vek a cheu o ka channel tlom tak te hi tangkai taka in lo man ve ka du tak meu mewa ro pui lo lo ma sela min lo thlir sak zel don nia ole tun tu ma hian date ni somni pakhat November sang ni somni pathum thole ni a Mount Carmel School 10 class 9 second term result puan na hun an man a principal thusoi ropui tak mai le thatak mai nu le pa zirlai te ta na lu em mai le tangkai tak mai kha ka handa do na atira tanga atop thlengin athusoi hi milongai thak ton sak vek turin ka han ngen chewa sangni somni pathum atanga sangni somni pali se sona hianin Mount Carmel class 9 zirlai hi zathum somnga pali lai mai an oma chungjinga zahi somnga paruk chuan second term exam a hian an pass vek mai ani chu aro puin alom om he ani Mount Carmel School zirlai class 9 no pangte hi school class mal khaya chuan zirlai tamber pol an hial ome heti zai school no pang mi zathum somnga pali jinga mi zahi somnga paruk tena second term exam a ran lo tlingan han pass hi alom om em meya chuwang chuan ei voina min ko khoma nu le pa te po kan kal tha a Sertlang Presbyterian Centenary Hall kan khatmur mai ani Principal Lalnunkunga Sailo hian athu soitir lama English a soibak chu mizo tong fia takin thu a soya hriat anuam boka atop thlengin min lo en sak donia o all the parents and family members of the students for taking out your precious time from your busy schedule today. Without your presence, it is indeed impossible to conduct this auspicious event. So, thank you so much for your presence once again. Now, to begin our program, I would like to call Ngaithla of Class 9 Section D and Marina Asila of Class 9 Section D to have Bible reading and prayer. Let us hear the holy word of God taken from Psalm 34, verses 8 to 10. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no one to those who fear him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good things. But those who seek the Lord shall not lack any good things. Amen. Let us pray. Enrich ourselves with knowledges and ideas through the help of our teachers in order to build our career so that one day we can become a blessing to our community, state, and to the nation as well. Thank you, dear boys and girls. Good morning and welcome all our parents. Dear parents, this morning we are really happy to have you in our midst. Since 36 years, we used to invite all the parents since 1987 at the result publication. But due to shortage of time, shortage of space, we are not able to do for class 9. For class 10, class 12, 11, we've been continuing. But for class 9, there was a long gap that the parents are not invited on result publication days. Sometimes we're a little stiff, but still your parents are bearing with us and helping us to maintain such a good discipline. Thank you so much. 354 students in class 9, 350 appeared in the second term examination. 256 passed. It's a good result. Out of 354, 256 passed. But still, we have 94 failures. We have 22 students passing in honors. It's a very, very good result. 22 students in honors. That means the overall percentage of 22 students are above 90%. I'm very proud of it. I'm very glad to see and read this. And I thank God for this. Students who pass in distinction 89, first division 110, second division 34, third division 1. Third division 1. The pass percentage is 73.14.
and the total fail percentage is 26, say 25. Say 75 pass percentage, 25% fail. Let's look at your results. See boys, every time I tell you when you stand in assembly, when I speak, I don't want any students to talk or to be engaged in anything else other than listening, giving your 2 years attention to mine. Your result, pass percentage, is 73.14. Let's see whether it's a good result or not. Let us compare you and yourself with your first term result, okay? Do you agree? Yes, we cannot say whether 73.14 is a good result or not. We have to compare whether there is improvement or not. If there is no improvement, we cannot call it a good result. Well, in first term, your result in first term, pass percentage was 52.82. Is it a good result? Did you improve? Yes, sir. In first term, your pass percentage was 52.82. And today, in second term, 73.14%. It's a good result. Do you accept? Yes, sir. Okay. I take this opportunity to speak for at least 1 hour. Result Vanian Darkar Hatvel China. When I wrote 1 minute some Tuma Kung Gatumang, Chanhu Dar Kata result kan 11 kan Peman Low Palange. Katu Soiber to Chunu Le Pa. July the 2. Anin Copland ne Copin Sipula Tugan Soya. In fact, Anin Copland ne Copa Ina in Sila, Aning Angian, in Loning Palange. Tunakas Tusoi Turi Nule Patandi Nirose. In the Lalongai Kabetula. Lamaritan Bonito Mai Nichin Karon Suama Lok Karon Trai San Pakati Len Kane Wal Maya. Kan Jin Zunga Nupakat Kale Redewa Kapidu Doctor Ilai Result Semtemaya Darsoma Result Sada Kuang Tur Kania Klai Tiang Kanilover Dia Ding Jungin Ala Soi Sama Kafapai class 12 Auma Limina Result Kala First time subject Hata Fela Midang Kajuman on Son Zela Kafapai Rajut second time subject near on fail ta Sarlo Sual de Lette Kamanga my Karil one Nalu Katiani Asoi Zela Nule Paichuan Ganti Tur Ganti Vixia Ngatinge Kafapayan Ati Turamo Purnai Ati vedu lauti lausil saroti ati kabanti nule pate hian anti turanti boina pomang lau chungin in result lam turian ron kalvang bukan anian ngai pe number 1 anian kimayan nule pata jan fate number 1 ania boina pon nadang tulian ron kalneyam ditur pe modang tebang kalsan hialang Anti turen tibeka nang hian koi nei ti tu demo purna iflen bem enga tinga iflen skin lo enga tinga tai mark velo limena ka tu soi jong ka pol som le som palita nang ni atan la chu lo mai thai lo thowang ve mai te uria ten le chual pai chu an malam mun ya na hai to ni ten an pass thadon sipul tha mission mudon Science lab then do a doctorship then do a mark in a parent on them. Kang hai, nang li chu
nai ni thatakin an passport ula. Ay pun se nai ni thatakin an passport ula. Chu long sa point one day at a time, one step at a time and they chu. Pwede kata kila in chung hikar kata kar don la kar kalawang step de teng kalmaya. Nakina miro pui ni de jon pui ni a kar baka ro pui thailo. Nine he chadawin he mo purna tere ute class 9 he chatakin len podro. Chu pola ti chapelo video games ka mobile games gaming zan. Thong na chang salo, mut na chang salo. In hell, dreaming, music, in club chocha. Mizo father po India nama state dang dang. Father ang pagin suwa kapang ayve. Nimilo ka la pakat tuina mo puwa. Wainan sa TV ang chua ilosong kui pek mai te. Bahanan huni mamomi alo ikwa ka apet mani. Isirlai hi voinai mo purnai chata kai nen lo chuan nakina miro pui tak ni tum kha ne mom jiam lo. If you are able to satisfy yourself with full satisfaction of doing your work today, you'll be a great person tomorrow. When you are when you are nakina nui kathang jo. When you are nakina nui kathang jo. Nu le pa tam tak jon when you are kan fa tan tra pir per kan lawa. Duat le lu kan duat no suala. Nakin hunan future an nui na hunan nelo nu le pa tak fovela no chua santo an reng to mai ni. Tun hikan in cher siam chel hunani. In duat ringot mai hun kan man chuan kan chel lo manga kan no mai. Chu ti amun na san lo nan vai ni yan sikula tein kala. Discipline ta kan la maintain na thei to kan chuani kan fa ta kan mai berte nu le pa mai berte po induang jong join non tiro je kha ka tiro chumi tiro alamo su thau to ro thau nan tia in puitling hian du ni puitling tur chuan chel langai chel lo chona puitling thailo. Nu le pa bula tei ro sa mu lai mu ku ko we an chel ngai lo wan. Ilau nu mai thei. Nu le pa bula mu ku te no rei na ni. Do ina ni mi wai sen lo wi. Ko bai la chan bo nei thei lo. Zatum songai nom class 10 a seat jati songa chia kan le hot maina Mount Carmel School class 10 a kal zel tur chuan in pass ngai class 9 kumda chuan subject khata fail te subject near fail te promoted on condition kan dia tunai chun ti kan tum to lo ten kum so tum Paruk zat semua kan lokal kue. Pen sarkar school, Chalka, higher secondary te, government te, semabok tana. Anti velo lai po anti sam cincu. Napang failin kalale. Napang subject khatan failin, subject yang failin kan promote. Anla faila an ludujon kan ludir. Kum thara kain kan ti don lo fail chu mundanga lu nai jama subject khata fail po mundanga lu nai jama subject me fail po promoted in the path chuan in pass percentage ka 48 in chuan promoted but you cannot get admission here. Only those students who pass in all the subjects
will be admitted in class 10 at Mount Carmel School. Is it clear? Okay. Nang mani yan soy tu remo katilo. Ni bina yan kasoya, cuma kasoya canu kasoya. Soy tu pay jo kala soy pay tau in pasal na tu ni juan. Nang mani yan jirlai ba ngai jirin ni cino, kasi cang orang. Buta tay ju, tinggal tu pak lau ha, orang bol tay tiaman. Bay chuông tiệm trong mấy chiếc bàn phát được không phải đến bay em bay bộ mai em bay hộp à lòng cái tục phát giờ lúc em nghĩ đến quay sang đến một này có lòng mà em bay chuông ta lên tiệm mà mi ba chua bay chuông tiệm bắt đầu bắt đầu bắt lên chăn được lòng nó được mi ba cho làm quên cái gì đó nên Thiel han chona tel han le artui han kan pop thiang sam ban har tal teu artui kan thiang artui kan du kan kan thiam dro kan du hi chu kan thiam mai ni kan thei mai ni ka soi tu chu hei hi ni nang ma ni hian in su thiam na te rong bol thiam na te khen sil thiam na te Buồn su, hay rong ball in 25. Hay lâu thiêm lâu, giá thác anh lâu. Hay anh mới xin tay mạc na, át cho chua cái này. Pasal saja kalau saja itu ni pejuan buồn su berang ngai dong chuang lâu, tu dia boy nang boy din munat chata le kai thiama. Lâu saja ni chuan buồn su berang ngai dong lâu, itu pay koki no berang ngai dong lâu. Mà sẽ lâu thiếm về xem sinh rồi mình ăn chủ hôm nay mình là tàn nhưng mà cái sợi đèn cái sợi chắc cái ông này có vẻ là làm hậu sa bè hi USA thì mi alo wa có vẻ là làm hậu sa bè hi USA thì mi alo wa mà rồi cho có vẻ là làm rau quỳ bè cho USA thì thấu mai này làm thằng giống quỳ năng hậu cho USA thấu này anh em chăn tí chuan a hausa a he is prepared. He is prepared. USA is prepared. Etom bomb na ya hydrogen bomb na ya zana chunang renga thok the helicopter chu ti ja ta nai do thona chaber ber khobela ramdang nei lo a anga lu tu kani bomb che sang nga sila che sang nga he is prepared in the wangai lo Masih minat dou ngam lau, dou in dou angai be lau, an nei tian sian lau mai ni. Subang alom Afghanistan te, Iraq te, abeidon khan khobe lamang anga, khatilai khan Iraq lalpa, an dictator Saddam Hussein a, rau pui mai sia, waisan sia, masih USA khan bau char leng mai a. Khovel khan nasa takhian adaw maya atuar lo tu taban chichawan ti khalawa khovela peacekeeping force body ro pui berju UNO United Nations Organization ani chutan ho to pa berju kumli dala te anin khaka General Secretary anti UN General Secretary today hunlaya hanen mai chuan paro pui tak mer po pulo mi hang pu coffee anana chuan UN khan meeting klud mai US ga ngoro US boya hey chunga ro rel tu kanoma atilo USA siap tur khan ti hian tongani thasung tapen UN addressa USA Secretary Oma Secretary and Home Defense Minister Home something. The best way to use force is to show it in order not to use it. TV akabufua
TV akan mufua miak hoi khop mai atong kham moi na tilu tu ka USA ka awa fakluai lowa USA ka awa ngen luai lowa masa USA ni na din muncu dia na dia ni ka soi non lenga ani chu kimane ral tu amane indo nane sumane. The best way to show force is to show it in order not to use it. Nang mania in thiam na theina talent in le taima na cho chum thiam na cho me siam thiam na khang kha in nei chuan in strong pot money mane put getting to in strong pot money aba in nei lo chu le kha in thiam te le thiam lo je poi mo lo wa tai ma ka poi mo zo ka ni le thiam mo in tai ma lo chu nang mai li mia lo nia chu ban vai nia in ka student te ka du sak ber le in je ti tu zong na kan tu ber chu tai ma ula en levela po in mo punanen suak thai mi Mount Carmel hian July dom tak tak mani mo punanen suak thai mi khoi mula po mula trapalunga chiao lawa en environment da po stand out thai dura chel mi siam long ni lo pula kan du ber mai ni ya khatiang lo deu ini tum ha ding takin pastor ni ti itum chuan pastor ni tum ram engineer ni tum chuan engineer ni tum ram zirtir tu ke mani anga zirtir tu ni vete sikul din ve chak ne chuan tum tlap nas ni du chu nas ni tum tlap doctor ni du kha focus chu te lo chuan i focus ka aboy chuan itlu thawang zanayan thim nuaya tos like deu kingla ikal na turi focus silo that bangweli chun mai kan step by to khanu muk kawa itos like kha le ma se i focus na tur I chun lo chuan i buai thawang. So dear students, I think it's time. Class 9 is the right time to focus, to take a step on focus for your future career. In kalna turin malam honi focus tan ulaka tu khop mai. Tuna yan class na thiam thi ko ka. Paul sa le pa. Paul sa rin ning kasi mi panaw pang thiam chung lu tu kan na ya. At sikula yan pakat na ano china panina na mak somthum somli songa don yan thau mituru michungchuang masaya mania ka koma focus alo nei la kalom lu tu le khathiam sakiani focus nei silo chuan em malwa chua thai o chu kan nau pangcha focus a IPS a tum ngar mai ni Indian Police Service in Seattle na tum. Paul sa election ka knowledge jao jele a focus ye chu Indian Police Service ni tura a jena turte a college khan turte Indian ma koi college nge tar thate koi cadre nge tite a heve kihan na jao a tum tla ala ni nge pokin ka beise focus nei chan ula focus tu na ten nei chan ru hero pin ni tuing an du vek chu chu te bok chuan ko vela footballer tungin ngai san ber niam Messi mo ten Ronaldo no ten ka sia kala ka ni miel la pula am tiam ve ve a midang ka soida ya in miel palang Beckham akan soida ya in pom thawem Beckham hian mo Beckham chu vang ne ya football thiam rau da wa bola la a thiam te po
inang rang mase atay mabika asincere bika alar polar bika sumpo nga bika Indo lai pa tan an duat thawang chawin fa pa duat te fo pa ber nei ta khana duat te mane Brooklyn aka apa chuan a du dan chuan amang in football ron focus sela kumli ani chang ta kan bola le saka azolo chung rit deu tan le saka bet lui tira mase fa pa kan ron focus ve tat lo tu na nge ni ti chuan in john fe ang Google a fa pa Brooklyn a eng mi nge ni nge thok Again, come on, engine thing, focus on the yellow. Cover no, I'm a limelight, the Aaron Lamb, tell my mate. And money, Taylor. Focus Nero, come out again. In no level, Sultan, Taxayin, Indo, do Lamin Lasak to Marcella. Focus in the Lotuan, and bay Aladon Palang, and bay in Latidon Palange. Then, comparison he tunakan ang compare in result chatlo first time nang compare ki pailasanga chaldo ni kum class 9 second term result kanan compare la in the sang le zo acha til chai compare to don't go for a negative comparison katimaya sapinan soinga soilo ga min ka phua chapan ni na kalro ron ma ka soidong ni Ani lo zong a thalo zong a mi vain compare in di thamuan he thalo nu tan an hawa boya he a irum karon lo piang yan mi sia tin kan ta ron lang ve ta mai te lo zu ve to mon le an ya ka chia te ta se ne ju ga to zo ka sin te ya ka min compare ti lo a thalo zong en thamuan he fela Avas a khak men der ka thian lu ber po subject to mas in a fail in te thamona khatiang kha enge masong lo na in comparison masong lo na ni khomai ta en khatiang zong khan chalo zong in thamon der su boya in khom ba thin la thian ten khong ngai re lo tiang te khatiang khan in thamon lo tha ka soi du to kang